Allô tout le monde, si ou pas konnen, mwen rele Morgan et map aprann Kreyòl Ayisyen paske fiancé mwen se Ayisyen. Et jodia, gen yon bagay pou di ou. Depi jodia, gen 10,000 moun ki suiv kont sa. 10,000 moun, mpa ka kwel. Le te komanse fe video sa yo na kont sa, mpa jom panse mta gen 10,000 moun ki suiv mwen. Mwen rekonesans an pil pou tout moun ki suiv mwen, ki te edem, ki te mandem kesyon yo, ki te enseyem bagay, ki te ban mwen sipo. Mèsi tout moun, mèsi an pil. Mwen reme nou, epi mpral kontinye fe video sa yo paske le mwen pale ave moun TikTok, se edem an pil, se edem pratike kreyòl, se edem pratike pale, le mwen koute lot video an TikTok, de moun Ayisyen, li edem koute, li edem kopran. Mwen pa jom kapab aprann kreyòl san nou tout. So, mèsi tout moun, nawe lot fwa.